Салам бардыңыздарга, урматтуу катталуучулар. Мен бүгүн Ош шаарындагы канцелярия дүкөнүндөмүн. Бул жерде оптом сатылабы? Ооба. Мына эмеден баштайлы. Боксфайл. Канча булар? Булар 80 сомдон. 80 сомдон оптом басы. Оптомга 75тен болот. Оптомго Оптом розница болот. Оптом мен розница экен да. Оптомго 75, розница 80ден экен. Ар түрлүү светтери бар экен. Детский Чоң китептер бар, 20 сомдон 50 сомго чейин. Калыңырактар 50 экен да. Ооба. 20 Булар сом. жөнөкөйлөктөр да. Жөнөкөйлөктөрү. Аппликациялар? Мына папкалар бар. Папкалар канча? Папкалар 15 сом, 20 сом. Жөнөкөйлөрү. Кийин мыналар бар, кымбаттары. Кымбаттар 40 сом, 50, 60. 40, 50, 60 экен. Мына калынбары 200дөн, 120, Ушу 150. 150 экен папкалар. Мына папкалар бер алчы бирөөсүн. 200дөн экен. Каяктыкы бул? Бул Россия. Россия экен. Оптом басы 200. Оптом басы розницасы, оптом басы 180ден болот. 180ден экен. Мыначы ручка салгычтар? Булар 45ден, оптом басы 35ден болот. Оптом басы 35ден экен булар. Мына сумканы алчы. Бул папка. Ноутбук нелер салган. Атайын. Канча экен? Булар 500 сомдон. 500 сомдон экен. Оригиналы. Оригиналыбы? Ооба. Россияныкы? Мына сызгычтар канча? Алар 320дан. 320дан экен. Үстүдөгү эмелерчи? Алар деле ошо папка. 150-100 сом экен папкалар. Мыналар нелер? Органайзерлар. Органайзер. Канча булар? Булар 70 сомдон. 70 сомдон экен. Мыналарчы? Булар магнит, доска магниттер. Доска магнит 60 сомдон экен. Кнопка скрепки. Скрипкалар 50 сомдон. 50. 50 экен. Эмелер? Бул подушка ба, Печатный. печат подушкасы. Канча? 60 сомдон. 60 экен. Мыналарчы? Булар туштарысы 50 сомдон. 50 сомдон. Степлерлер. Степлер гана, степлер. Степлерлер. Булар бар 150 сом, 180. 150-180 экен степлерлер. Кичинекейлер бар 80 сом, 50 сомдон. 80-50 сом экен. Мыналар степлерлер бар. Степлер. Мыналар не алып көрсөтчү? Бул эсе планшет. Детроптун астына коюп, мында жазган. Канча 90 сомдон. 90 сомбу? Ооба. Планшет. 90 сом. Мына чымдан алчы? Органайзер булар. Органайзер канча ушу? Булар 550 сомдон. Атайын ба ишкана солгон, мындан да янда небеси бар, тартмай. Ошо. Органайзер деревянный да. Деревянный органайзер. 550 экен. Зажимдар бар булар. Канча зажимдар? Чоңдору. Булар пачкасы 320 сомдон. Пачкасы 320 экен зажимдердин. Мына нелер? Грамота, дипломдар булар. Канча грамота дипломдар? 6 6 сомдон. Дипломдар 6 сомдон экен. Поздравление. Кымбаттары 100 сомдон. 100 сом. Блокноттор булар. Блокноттор канча? Блокноттор булар. Канча детский? Булар 50 сом, 250дөн. Ичинен мындай сулар менен болот. Кана суларды көрсөтчү? Мындай. 250 ошо. Ооба. Мындай материал да. Краска карандаштар. Акварельный краскалар булар 6 цветтен болот. Российскийлер 35 сомдон. Оптомгочу? Оптомго эсе 30 сомдон болот. 30 сомдон болот экен оптомго. Булар бар. Канча экен? Булар 8 цветтер 45 сомдон. 45 сомдон экен. Буларда краскаларбы? Ооба. Булар жөнөкөй кытайскийлер булар. Канча булар? Бул чоң 30 сомдон, кичинекейи 20 сом. Булар нелер? Маркерлер алар. Канча маркерлер? Маркерлер пачкасы 45 сомдон. Пачкасы 45 экен. Мыначы? Буларда маркерлер. Клейлер алар. Клейлер канча? Клей мындай пачкасы 45 сом. 45 оптомго? Оптомго 40 сом. 40 сом оптомго. Фломастерлар канча? Булар кистичкалар 200дөн набору. 100дөн экен набору. Да фломастерлар бар. Булар бар 220 сомдон 18 цветтен. Каяктыкы Кытайбы? Бишкек. Бишкектики? Ооба, Бишкектики. Эмечи? Российский барбы? Российскилер мыналар 350 сомдон. 350 сомдон экен. Мынаны көрсөтсөң алып. Бул кетегеле жаңы. Фломастер.
Qancha ekan bu? Bular 72 so'm. so'm ekan. 72. Nima plamastirlar? Bular 90 so'mdan. 90 ekan. Plastilinler qancha ekan? Plastilinler 120. 100. 120, 100 ekan. 120, 100. Ruchkalar cho'ktimga qancha? Rучка разноцветный rучкалар var. 35 so'm, 40 so'm, 50 so'm. Endi Cho'nglar 75. birinchi klasslarga qanday ruchkalar yaxshi? Birinchi klassga rучкалар, bundan var, светный rучкалар. Qancha ushlar? Bular 75 so'mdan. Qayerdaqa? 8 bular. Bular Bishkekdan keladi bizga. Shudan olib ketaymi seni? Bular 40 dan. Ha? Ha. Optimga da shunday? Optimga 32 shunday. 32 dan optimga ruchkalar 32 dan ekan. Demak, qarindashlar. Shuna qarindashlar var, Gamma firmaniki 24 svet originallar bo'ladi. Bular 180 so'mdan. 180 so'mdan ekan. 180 barda 180 dan nalarda? Yo'q, bular 220. 220 ekan buni. Nalardagi shunday? Ha, bularda qarindash, bular qashqasi. Qaysi 60 so'm oldi? Bular optim bu meni. Ha, bular optim. Optimga qancha mana qarindashlar? Optimga bular 24 so'mdan. 24 so'mdan ekan qarindash optimga. Svetni 12 svet. 12 svet bor ekan. Silg'ichlar qancha? Слышlar 8 so'm, 10 so'm. Optimga. Ha? Mana kleyler, Kileler 40 so'm, 35, 30. shtarchlar qarindash. Shtaşlar 10 so'm, 5 so'm, 25. Manda bulda. Ma o'zgacha shtaş, bundan da so'rashi, bundan so'rashlar. Ha? Shu qancha? Bu 35 so'm. Eng yaxshi qarindashlaring qaysi? Eng yaxshi nimalar bor? 24 svet bo'ladi, 130 so'mdan. Rossiyaniki. Ha? Va futlardagicha железный. Bormi senda? Ha, nimalar bor? 385 so'mdan original cho'ng qarindash. Cho'ng qarindashlar bor. Ha. Endi tetradlarga keldi. Bular 15 so'mdan. Ichi bunday o'zgacha tetrad bo'ladi. Atay buni izlab kelishadi boshqa joqdan. Shuni? Ha. Nesi o'zgachasini? Bunday mayda bo'ladi-da. Manda mayda siziqlar menenda. Ha. Bular 15 so'mdan. Shtuga 15 so'mdan. Optimga 12 Shudan da so'mdan. olib ketishim kerak ekan senin. Shtuga 15 pachkasi? Ha, shtuga 15, pachkaga 13 so'mdan. 13 so'mdan ekan pachkaga. Общий tetradlarchi? 96 listlar 35 so'mdan. 96 listlar 35 so'mdan ekan. Optimga 30 ekan. Yaxshi. Bularda shunday, har turli rasvetkalar menen ekan. Bular 36 listlar 15 so'mdan. Ha. 36 list общий tetradlar 15 so'mdan ekan. Optimga esa 12, 13 dan bo'ladi. Optimga 12-13 so'mdan bo'ladi ekan. Mana tetradlarchi? Bular 24 tetradlar, 24 list. 10 so'mdan bo'ladi. 10 so'mdan bor. Ha. Emasi qanday? Kletka. Kletka u? Ha. Bular neler? Jurnalda. Şunlar var. Qancha bular? Bular 50 so'mdan. 50 so'm. Ha, 15. Atlaslarchi? Atlaslar var 50 so'mdan bu. 50 so'mdan. Historia direyim. Bulardagi Mal var o'zaro savoqqa qatnashib жаңа chiqqan. 100 so'mdan. Ochib ko'rsatchi ichini o'zirisi. Tishi qalin bunday. O'rischasida bormi? Bu bir qilib bo'lishi kerak. Shunday. Qancha dedim? 35. 100 so'mdan. Yani 100. Tetradlar ham ekanmi? Ha, bular kundaliklar. 20 so'mdan. 20 so'mdan. 20, 25. 25. Bularle janagi Bular tetradlar. original rossiyskiy tetradlar. 25 so'mdan. Bunlar var 35 so'mdan. 35 so'mdan. Российскийmi? Ha, bular rossiyskiy tolka. Только Bunlar российский. tetradlar var. Optimga qancha o'sha rossiyskiylar? 32, 30 shunday bo'ladi. 20, 48 listlar. Bularchi bular? Bular komplekt predmet tetradlar. Ochib ko'rsatchi. Bular ochilmaydi-da. Bunday komplekt bo'ladi. Ochilsa İçinde baxna. predmetli tetradlar var. Ha. Qancha ushlar? 210 so'mdan bular. Original. 210 so'm ekan. Bularchi? Bular cho'ng jurnallar. 100 so'mdan. Jurnal? Cho'ng jurnal. Qancha? 100 so'mdan. 100 so'mdan ekan. Cho'ng jurnallar. Originallarda bular. Originallari tozalari. Bunlar var 60 so'mdan tetrad. 2 tetrad bo'ladi bunday. O'rtasida daha biri. O, so'm ekan-ku. Bunday. Qancha bu? Bular 60 so'mdan. 60 so'm.
Булар да ошондой деп. Бул тышынан 3D болот. Булар 38 сомдон. 3D. Ооба. Бардык нерсем 3D чыгып тур да. Гидроттан бери 3D. Альбомдорун канча? Альбомдор мыналар бар, бишери менен мындай жылтырап. 40 лис. Булар 60 сомдон. Анан эле мына жөнөкөй бар, 45 сомдон, 45 ушул эле. Оптомго канча ушуларың? Оптумга 35, 36 ушундай болот. Аха. Дагы Ошо машалар бар, ушундай небелери менен. бисерлер менен. Ооба. Канча болот? Булар 60 сомдон. 60 сомдон экен. Арты мыналарда бар 60 сомдон экен. Мына 24 листер бар, 35 сомдон. 35 сомдон экен 24 лист. 12 листер бар, 20 сомдон. 20 сомдон 12 лист. Для черчения канча? Бул 20 штук болот, бул оригиналы калыңнан 170 сом бул. 170 бі? Ооба, бунун арзандары да болот, алар калбады. Калбады деген. Ооба. Блокноттор канча? Соңдорго мына блокноттор бар, 250 сомдон жаңы келди, көрүндөй. Мындай ичинде картасы, немелери менен. Мындай. Аха. Числору, понедельник, вторник бардык немелери менен. Жазылган деген. Ооба, 250. оригинал. Мындай кылып жабып койсоңуз болот. Сон. Канча калган блокноттор? Мындай кожаныйлар бар анан кийин 200 сомдон. Жөнөкөйлөр. Канча лист? Булар 150 ошондой болот, 160. Листи деген, Ооба. Аларда блокноттор, Ооба. канча 150ден экен. 150, 120. 120 дейт. Доскалар канча? Доскалар бар. 90 60, 850 сомдон. 90 60 850. Мына кичинекейраги бар 380 сомдон. Канча Бул 60га 45. 65. Аха. Канча дедиң? 300. 380 сом. 180. Мына нелер булар? Булар машинага тряпка, анан мындай идиш аяк жуганга. Канча буларын? Булар 65 сомдон. 60, 65. Микро файбер, микро файбер. Так. Мына ушулар. Кытай же Россия? Булар Бишкектен келет, бизге Россияда болуш керек. Россиядан Бишкек келет, Бишкектен бизге келет. Шахматтар. Шахматтар бар, булар 110 сомдон. Орточулар. 110. Мына чоңдору бар 650 сомдон. 650. Ушул түрлөрү бар. Мыналар түрлөрү, канчадан 180диги бар экен, 135. 135диги бар экен. Бар. Мыналар бар 120 сомдон. 120 сом экен. Мына кичинекей доскалар бар. Канча булар? Булар 280ден мындай магнитный маркер менен жазса да болот. Мына тупалары менен да. Канча дедиң? Бул 200 сом экен. 200 сом экен, Мына жагы мындай неме, окой. Санай. Мыналар бар 75 сомдон. Бул мындай жазып кайра өчүрсө боло берет. Дагы бир түрү бар экен, Бул мындай шоту менен бар, бул 90 сом. 90 сом. Мына ручкалар. Мына ручкалар бар 40 сомдон. 40 Өнчө сомдон. гүлдөр менен жасалган. Мыналар бар 35 сомдон, жаңы келди. 35 бі? Ооба. Мыналар бар гүлдүү ручкалар 20 сомдон. 20 сомдон ба? Ооба. Мыналар бар 35ден. 35. Мыналар бриллиант Бриллиант, ручкалар бар 25 сомдон. Чисто бриллиант экен да, 6 карат. 20 эле сомбу. Тилингил. Алфавиттерин канча? Булар 200ден двойной болот. Бул жаңы орусча, бул жаңы англисча. Анан говорящий сүйлөйт дагы. 200 канча дедиң? 200 сом. 200 сом. Говорящий экен. Говорящий алфавиты, да? Ооба. Пазлдар Пазлдар канча? деревянный. Деревянный пазлдарын канча? 220 сомдон. 220 сомдон экен, Ооба. Для развития логики. Мыналар бар 35 сомдон, 25 сомдон. Не был? Пазл. Пазл. Маленький 25, пазл. 20. Все на пожарной. Не. Игра. Все на Играй за пожарно. И скоро. Ушу канча? Булар 380. 380 дейт. Тренажер для ума. Бул 200. Бул 480. 480. Шешпешке окшош да? Мындай ойнойт, игральный. Виртуальный деген. Мына эмечи магнитный бук. Магнитный цифра 85 сом.
Магнитный цифралар 85 сом. Фуамираны таңыз. Не? Фуамиран гүлде саста. Гүлдесі қанша бұл? Бұл гүлде саған фуамиран 65 сомдан. 65 сомдан екен. 65. Рамкалар қанша? Мына рамкалар бар өзгөчө мындай гүлдө жасалган менен 160 сомдан. Артынан мындай небелесин. Мына жөнөкөлөрү бар. Қанша бұлар жөнөкөлөр? 75-80 сомдан. 80 сом екен. Мындай магниттер бар, холодильникке жабыштырган атайын кыргыздын небелери, то чүрүлгөн афременер. Қанша бұлар? Булар 70 сомдан. 70 сомдан екен. Нелер бар сенде? Буларда бизнес китептер бар. Мына жерде. Так, самурай без меча алчы, қаншаш? Бул 150 сом, самурай без мечта деген. Бунун орусча, кыргызча бардыгы бар. Мына бар, ойлон ойгон деген китептер бар, 120 сомдон. 120 сомдан екен. Бизнес китептин бардык түрү бар да. Аначы Роберт Кийосакинки «Богатый ребенок» Умный и «Умный ребенок». Қанша екен ушул? Бул 220 сом. 220 сом екен. «Думай и богатеть» бизнес китептер. Бул 180 сом. 180 сом екен. Мына китептерчи? Стратегиялар. 160 тан. 160. Игілік сыры? Игілік сыры бул 150 сом. 150. Мусулманский китеп, булар Аллахтын 99 ысымы деген. Бул 300 сом. 300 сом екен. Үнсіз жарық мыналар. Жемішті адамдардың жеті жөндемі деген қанша сом екен? Бул 180 сом. 180. Бул жакта мектеп китептер бар. Бұл жақта мектеп китептері. Ошо мектеп китептер бар. 0 баштап 11 класска чейин. Этика қанша сом? Этикалар 50 сомдон, оптумга 40 сомдон. Оптымға 40 сомдан екен Обыжылар этика. бар. Обыжылар қанша? Эко бирден этика өкө. 50 сомдан. Родиноведение? Ал 100 сом китеби. Тетраты 50 сом. Тетраты 50. Азбука прописи. Математика қанша? Математика мору азыр иш жерде калбады. Бизде ошо булар 120 сомдон. 120 сомдан екен. Книга для чтения қанша? Книга для чтения 200 сом, 4 класс. 200 сом, 4 класс. Русский язык чтение 2 класс? Булар 180ден. 180 сом кыргыз мектеп. Мына ушу бала мага бардык китептердин, канцелярский товарлардын бааларын айтып берди. Молодец. Келиңиздер. Саламатсыздарбы, кыргыз элем? Ушу Ош шаарынын Жаңымоз Бексултан базарынын так ортосуна жайгашкан Булар Ош канцелярский магазинине келиңиздер. Бул жерде оптун жана розница баада болот. Бизге товарлар Россия менен Бишкектен келет. Жана Кара Суутанда мындай арзан баада болот. Кара Суутанда арзанбы? Ооба. Кийин бул жерде канцелярскийнин бардык түрүн тапсаңыз болот. Бардык түрүн тапсак болот экен. Не издесеңиздер, келе берсеңиздер болот. Жана бизде сувениркана бар, отдельный. Отдельный. Башкана. Ал жакта подарочный коробка жана башка нерсе бардык түрлөрү болот. Келип алып кетсеңиздер болот.